Dobar dan. Još koje mjesto za stajanje da se popuni publike koliko kod Kurešija, iskreno nisam manje ni očekivala. U svakom slučaju, Ahmed Burić ima više knjiga na ovogodišnjem Bookstaru, već naš slavni gost. Neke od njih je vlastoručno ispisao, neke uredio, neke preveo. Književne promocije na kojima se predstavlja njegovo djelo obično su prvorazredni događaji na koje dolaze ljudi koji najčešće ne možemo vidjeti na književnim promocijama. Jedan je upravo stigao na stepenice i zato je uvijek beskrajno zabavno kako na promociji, tako i poslije nje. I zato su knjige Ahmeda Burića najpromovisanije. Sjećam se zbirke poezije Posljednje suze nafte i krvi s kojom se putovalo od Sarajeva preko Počitelja pa nadalje. Nadam se da će tako biti i sa romanom Prvijence Tebe Šega što se zove Donald, koji je objavljen u izdavačkoj kući Bajbuk i o kom će danas između ostalog sa Ahmedom Burićem razgovarati naš dragi prijatelj, urednik časopisa Behar, književni kritičar i autor Nenad Rizvanović. Bilo je dosta pretendenata na to promotorsko mjesto. Nenadu je nekako pošlo za rukom da se postavi u prvi plan, a nadam se da ćemo i mi drugi i druge doći na red kada krenu ove lokalne turneje. Pokušavati parirati Buretu sa šarmom i humorom je nemoguće. Vidjeli smo to ako govorimo u kontekstu Bookstara maločas na predstavljanju Gorana Vojnovića i Tadeja Goluba ili prošle godine kada je Ahmed Burić govorio o Aleksandru Hermanu na njegovoj promociji i kada je to bilo u maniru najboljih stand-up komičara. Nadam se da vam ovaj termin ne iskače iz vlastitog bioritma i da ćete biti šarmantni kako smo navikli da obično jeste. Izvolite. Hvala. Dobar dan još jednom. Dakle, na ovoj književnoj večeri govorit ćemo o piscu i kolumnisti, pjesniku, ranopiscu Ahmedu Buriću. Ovo je naravno ovaj prvi njegov roman kao neki pogodac, ali ono što ja sam htio na početku reći, što me nekako vodi da kažem da je riječ o autoru kojeg svi dobro poznajete i zapravo ono kako sam pokušao i zamislio ovu književnu večer, da pokušamo razmisliti i da pokušamo skopati nekog Ahmeda Burića kojeg zapravo ne poznajemo, kojeg nismo pročitali, kojeg ne vidimo, što to postoji u njegovim književnim tekstovima što odudara ili drugčije od njegovog javnog lika, njegovog sveprisutnog medijskog lika, kolumni ili njegovog Benta Kablovi. Ja sam s tim osjećajem se prvi puta susreo s tim utiskom da zapravo nisam siguran ko je Ahmed Burić kada sam čitao slovenski prijevod, to je zapravo njegova knjiga izabranih pjesama Vrata raja i kritike koje su, znači na koje je slovenska kritika u delu i drugim časopisima popratila tu knjigu. Nekako mi se učinilo da, točno sam to u Sloveniji, na jednom razboku, i onda mi se učinilo da kada ste u toj situaciji da čitate samo pjesme koje su meni zapravo vrlo poznate, da sam bio urednik prve knjige ili barem neke od tih pjesama i što je vrlo zanimljivo da Ahmedove pjesme na slovenskom zvuče i izvanredno i ne samo to kao da su neke pjesme čak pojasnile, dodala neka značenja iz samih pjesama nego na bosanskom jeziku. Hoću reći, tada mi se učinilo da postoji jedna književna vrijednost ili jedna svoje književno značenja koji nama, bar meni, a možda vama koji ga bolje poznate, koji živite s njim u Sarajevu, ostaje neprepoznat. I zapravo sam pomislio kako je možda i Ahmed Burić pomalo i žrtva vlastitih i interesa, vlastitog talenta i vlastitog imidža i da možda, ne da je on žrtva, da je literatura koju on piše pomalo ostaje nekako u sjenci tog koncepta i njegovog talenta.
ti pišeš, dakle, poetičku publicistiku, pišeš prozu, pišeš romane, da li je to sve dio jednog istog spisateljskog koncepta, da li postoji to jedan isti pisac ili si ti uživljaš u različite uloge, da li su to što pišeš je odgovor na zahtjeve publike i književne industrije ili je to zapravo jedan tekst koji dolazi iznutra iz tvojeg estetičkog ili etičkog? Prvo ovako, mi nemamo druge ljude. A ovo vam je ponajbolje što vam Sarajevo ima u ovom trenutku plus minus 20 ljudi. Tako da, kako kažem, ja vjerojatno, mislim, možda bi ja nekom bio zanimljiviji tip da sam neki nadrkani romanopisac, koji nešto iz oblasti bardovske književnosti, koji se ponaša tako da na intervjue dolazi na vrijeme, a završava ih prije i ne dozvoljava novinaru da postavi sva svoja pitanja, odnosno da je nedostupan, da mu je telefon nedostupan većinu radnog vremena i da se pojavljuje samo na ekskluzivnim mjestima. Ovo međutim, kako kažem, u ovom životu ne. Ja mislim da je jedna od najgorih stvari koju čovjek sebi može učiniti jeste vlastito poskupljivanje umjetnosti na neumjetničkim teretima. To je istina. Znaš, to je kao kad ne izlazi, neko dođe u Sarajevo pa ne izlazi 2 mjeseca. Imamo i takvih sugrađana. Ja nekako, ne znam, ne mogu tako, ili znaš, odeš u Ljubljanu, pa onda prvo razglasiš da si došao, pa onda izađeš napolje. Ne, ja odmah dođem kod Zlaje, dođem kod Križe Dražena i dođem u Bajduk, jer prilike se zna, gdje me možeš naći i moje se zna. Tako da, ako je to neka žrtva, gledajte to da me neće nazvati mlada novinarka Azre da me pita šta ja mislim o najnovijem uratku Hamija Džabdač, halal to bilo sve Što sam mislio na književnu kritiku? A što se književne kritike tiče, ona je kod nas tako zanimljiva i tako uzbudljiva i tako se pika u društvu da mislim, prosto sam se ne ježio. Neće mene niko nazvati da me pita što sam ja nešto pisao, osim ovih mojih sredi Sarajeva i mog druga Dine. Ali i nek neće. Ja mislim da se pričaju zato što su određeni konteksti tražili da se ova priča ispriča. Ja naime mislim da se dobre priče ipak kradu od neba. I da negdje u tom svajdovi s dobrim pjesmama je tako. Dobra umjetnost se ipak, pisanje, bilo šta, se ipak uzima od nečega, znaš, ne pripada stražarskom mentalitetu, onoga što ovdašnja vlast radi od naroda koji je u ovom gradu dominantna većina, jer ovdašnja vlast, hoćeš, nećeš, ja se ne mogu pomoći. Ja uvijek o tome ipak pravi neke Srbe iz kraja 80-ih od današnjih Bošnjaka, to me strašno ide da ne. O tome ćemo razgovarati malo poslije, ali da ovo pitanje pomalo postavim još jednom, malo na drugčiji način da postavim ovo prvo pitanje. Naime, ti si dakle istovremeno moraš biti i od tebe se na neki način traži da budeš politički arbitar, ponekad čak moralni, možeš biti umjetnik, pjevač. To su različite uloge koje se na kraju krajeva, pretpostavljam, književna javnost od tebe očekuje. Da li je to nije očito nova situacija za jednog pisa, a da li je ta uloga koja se očito traži od tebe, da li te teško pada, da li osjećaš neki napad da moraš u istoj koži biti arbitar i umjetnik i da se tebe očekuje da napišeš odličan roman i još jednu zbirku pjesama, da li je ili to je dio jednog tvojeg spisateljskog koncepta? Mislim da znam šta je sam htio reći Van Morrison kad su ga intervjuirali za taj.
kad je rekao kao ima li još išta što želite da kažete, kaže nije onako kako izgleda. Mislim da znam šta je htio reći, nije onako kako izgleda, a nije zato što negdje se ja duboko još uvijek nesigurni, pljusko iz Fisa, koji dolazi da gleda veliku raju kako igraju lopte i među njima ima i rukometa i među njima stvarno ima neki mađioničara. I ja nekako ne pristupam, iako volim sve znati, nekako mislim, mene ne zanima, Dark Havertz je u stvari najpametnije rekao oko tih stvari. Mene zanima nepouzdan pripovjedač, mene ne zanima neka sveznalica, neki tip koji metalni nos, neki zajebani koji zna sve o dervišima iz 12. stoljeća i ne znam, globalnom zatopljavanju, ali ja ne znam, mu se djeca drogiraju ili ne. Ali ponekad baš u tvojim prozivaš taj opseg, sveznalace, ko sve pamti, ko zna sve o književnosti. Prvo obrnuto se ponekad događa čitajući, ja sam upravo sad u Vodinskoj sobi pročito ideje tipove i koji u ovom kontekstu zanimljiviji. Ti čini mi se ponekad bježiš od toga, ali ponekad i voliš se pojaviti sa svojim sveznalaštvom. A vidi, moj ti je, kako kad neki od mojih prijatelja su čist dokaz da čovjek razbojnik može biti obrazovan. Tako da ja se ipak negdje u životu furam na Don Quixota. Ja nemam taj, mislim, znaš, dobro je, ali dosadno. Dobro je da je dosta, znaš, izigravat pisca koji gleda da se nikom ne zamjeri, koji je kao politički korektan, nije javijaš. I ovo, mislim, možda je dobro, ali dosadno. I to nekako ima, znaš, ti sad pazi gdje ćeš reći, mislim, ja ipak pišem o nekom tipu koji se zove Donald, mislim, a koji je polu-javijaš, a pritom živimo u društvu koji je polu-javijaš, to sam i jutros razgovarao s svojom koleginicom Melikom, ako napišeš da je on polu-javijaš, današnje društvo misli da je to negativna kvaliteta. Vreo Donald zaista glavni lik današnjeg društva. Ne, on je marginalac, ali objektivno nekako bi bilo sramota da sam dio današnje nomenklature. Suštinski bi bilo stil. A vjerujem da mi vama ne bi oprosti. Postoji nomenklatura koja te ne bi bilo stil. Postoji takva zamišljena nomenklatura u kojoj te ne bi bilo stil. Znaš kako, postoji zato što imaš nekih dobrih ljudi koji udaraju. Ja ne imam drugi problem. Ja mislim da je politički okvir u kojem mi živimo napravljen tako da ne funkcionira. Ja ne vjerujem u partijsku borbu, ja sam takav tip. Ja sam onako negdje u suštini ipak ostao punker. Ja mislim da je moguće, da bi možda, dobro, ajde svaki narod ima vlast kako zaslužuje, da ja mislim da bi uz nekako ljudsko slušanje, šta neko od nas ima u glavi, u prstima, ti bi mogao sklopiti ovdje. Pa mogao bi sklopiti šta? Mislim, Bosna devera sa budžetom koji je srednje mala firma u Njemačkoj. Ti bi ovdje mogao sad lagano sklopiti kantonalnu vladu ovih ljudi ovdje što sjede i vjeruju da je bila 3 put bolja. Vjerujem da je bila 3 put bolja od one koja trenutno vlada. Evo sad kad ovako pogledaš ovdje. Sad budući da je to tako da smo mi zapali u to što jesmo, da nije ni čudo da je, kako se rekao, pričač moje priče, neki kljasti Njemac koji je jedva ostao živo, mogao biti svako od nas. Jer, kako ti kažem, ove zemlje nema bez nekakve zajedničke ideje, nekakvoga komunitarnog duha, da baš nije važno da li se neko zove Nenad ili Sanja, ili se zove Ahmed ili Senad. To je nekako, niko od nas to nije biro i nenormalno je da živiš u takvim uvjetima u kojima je to bitno. Dobro, ali Habermas je u onoj svoj slavnoj knjizi Javno mjenje koja je izašla u Jugoslaviji 65. za koju je predao pisao Boban Tadić, ustvrdio da vlast
ne drže vlastodržci, već vlast drže onaj koji kontrolira javno mnijenje. Da je samo iluzija da oni koji su stranački na vlasti drže vlast, nego da su oni koji... Da li je ta teza ili zaključak vrijedi za Sarajevo, Bosnu i Hercegovinu danas? Jer vidimo da se različite partije na različite načine. Pa vidi, nije se, mislim, ta škola cijela, frankfurtska i to sve skupa, mislim, sad ja trebam biti toliko pametan da znam sve što mislim o pojedinim stvari. Ne znam, ali znam jednu drugu stvar. Niko se od tih velikih njemačkih, francuskih ljevičara nešto nije proslavio na pitanje bivše Jugoslavije, jer su oni preuzeli pattern po kojem je, da uprostim stvari, Milošević bio socijalista, Tuđman nacionalist. I zato ja stalno mi se podvaljuje ista teza, a to je da je neko ubio svata pa je počeo rat u Sarajevu. Nije va. Nije. Rat je u Sarajevu počeo zato što se stvorio kontekst u kojem su jedni napali druge. To je prosto bilo tako. Sad, ako ćemo mi sad to dalje... Dakle, i vlast je takva zato što je grupa uzurpatora zasjela jaše po ovim tipovima ovdje. Sad, budući da oni vole da se jaše jer imaju ropski mentalitet kraja 19. stoljeća i tursku krivicu i ne znam ni ja šta, pa su to što jesu, to je drugi problem. A ovdje imaš natruhe toga. Mislim, kako ti kažem, vlast je, osim što je metafizički kontekst, osim što je metafizički pojam koji Habermas spominje, ona je i neka konkretna stvar. Da, ali čini mi se da, kad sam spomenuo javno mnijenje, da se 25 godina vrti ista pitanja i na koje nema odgovora. Da li je suština smisla vlasti da ponovo postavlja ista pitanja, da je vrti iste stvari koje su, meni se čini dok čitati tvoje kolumne, ispržene zapravo iz nekog suvislog političkog smisla. Znaš šta, nemoj to spominjati, kako kažem, među mojim prijateljima smo i najžešći kritičari, tako da možeš nekog ne ljuti. Ali, stvar je sljedeća. To je valjda cilj naših razgovora, da malo nas provocira neki razgovor. Ali ne znam, ja mislim da na kraju da se ovo ipak ne pretvori u neki politički kontekst. Ako ti ne možeš zatvoriti čovjeka koji je potpisao ugovor za željeznice i time oštetio ovu zemlju, nas sve, za 370 miliona maraka, mi nemamo o čemu govoriti. Ja nemam. Dakle, u onom trenutku to nisu nečije pare, to su tvoje pare. To dok se na taj način, da bi zaradio kafić preko puta zgrade gdje stanujemo Dadu Imanovčija. Pa ako je ako je tako sve, onda ja stvarno mogu govoriti o amnestiji i o, frankfurtskoj školi. Dobro. A kada smo, recimo, nekako generacijski smo bliski, da smo započinjali sa baviti književnošću, krajem 80-ih, onda je bila vrlo moderna i pobodna tema, dakle, nešto, žele se jako ljutilo na ideju uopće angažmana. Pisci poput Al-Baharija i Hanka su tvrdili da ako žele se politički angažirati, da će poslati pismo, da bi književnost morala se konačno deideolizirati. I ta promjena koja se dogodila, 20 godina dogodila i što se... Pisci poput Al-Baharija i Hanka su ispali budali u 90. Zato što su opet pristali na tu tezu. Naš metafizički rat, drekavac, sve je dopalo s neba. Sve je palo s neba. Eto, to su narodi koji se vazda kolju, pa eto, ako se i sad kolju se jevi. Da sam klao sam, eto, podredilo se, neće sljedeći put. Nekako, meni je to sve malo nategnuto. Mislim, ta Hankijeva priča, znaš, to su mi ljudi koji tuku žene. On je vjerovatno super majstor, zabavan po pariškim restoranima i ovo, ali pritom Al-Bahari još nije socijalan, koliko sam čuo, ne poznajem gospodin. Ali kad, znaš što, nekako, u cijeloj toj priči možda se može, ako postoji neki idealan literarni rad u kojem nema angažmana, nego je on sav
očišćen od natruha socijalnog aktivizma, molim vas, pokažite mi pa da i ja znam. Ali budući da nije, čak su i najbolji radovi u tom smislu, gdje se bježalo, ako uzmaš nebo nad Berlinom, a to je, kako kažem, to je neki pokušaj umjetničkog djela koji se čisti od svega toga, da opet skontaš da je to nevšćen jedan socijalni aktivizam. Opet vidiš da to pokazuje i tu istočnu Njemačku i tu bijelu toga i ovo. Tako da, ne znam, ja mislim da ne postoji, mislim, halal bilo. Ako neko hoće pisati mišljenje Europe iz francuskog zamka u 21. stoljeću, da mora živjeti u francuskom zamku. Znaš, to ti je ona priča misliti Europu. Mislim, sjedi on u Beogradu, u Torontu, i mislim, ne znam, u Parizu i misli Europu. A što bi za tebe bilo da književni angažman? Šta bi bilo književni angažman, šta je? Da je to, što bi rekao Đorđe Štulić, da je to, što bi rekao Đorđe Štulić, skup interesa nekorisnih ljudi ili nešto ili nešto redano. Kako kažem, Johan je imao malo problem tog, što se rekao, nedoziranja socijalnog aktivizma, jer on pjeva tako kod da ga goni hobotnica. I onda ima stalno, ne znaš, pa onda ima viška riječi, strojenje nijetko da možda te provocira. On ima neki, ne znam, znaš šta, tajna je u mjeri. Ja sam prva dva teksta iz ove knjige napisao 2003. godine. Ispričao mi je konkretan čovjek koji se zove Donald Merschbach, za kojega sam se nadao da će doći ovdje, ali da nema. I to je bio potpuno taj jezik, to je tome stilski odgovaralo u nulu. Ti vidiš da čovjek ne zna šta priča. To ti je ko oni pjevači s južne pruge, ko Mustafa Šabana. Ti vidiš da on ne zna šta pjeva, a on pjeva ko Bog sam. I onda, i kad u tom trenutku uhvatiš taj fazon, ti shvataš da si ti negdje naišao, znaš koliko je meni do pozicije romanopisca. Prije podne. Najbolji nemaju roman, Borges ga nema, nemoj ja Mila klima glavom, Borges ga nema, Sioran ga nema, Miloš se odriče. Dakle, znaš koliko mi do te pozicije, ni dokle, nikoga. Koje pozicije? Do pozicije tog romanopisca koji stavlja povest između korice svojih knjiga. Do koje te pozicije stava? Nepouzdani pripovjedač. Kako je rekao? Pa rekao Haverć najbolje. Kaže, mene zanima u tom mada on, kako kažem, piše filozofske tekstove. Nije to pomalo lady pozicija. Ma vidi, nije, jer je najveća mana Andrićeve proze to što u njoj nema nepouzdanog pripovjedača. I što niko od njegovih zaklinjača, u njega ljubljača njegovih stopa, to neće reći. On ima samo zbog toga je to nije alibi. Mislim, znaš šta, gadan si ti tip. Ali to ipak ima jednu, kako kažem, ajmo reći, životno-političku banjkavost. Znaš, objektivno, najbolja knjiga 80-ih u Sarajevu, ako ne računamo knjigu Prljavi veš-dace Džamanje, je knjiga Bog si ove Hefte Nedžada Ibrišnovića, koje se odreknuo njen autor, onda se prešutio, onda recepcijski krug zbog njegove promjene u biografiji je prešutio, pa se knjiga odjednom nazvala Car si ove Hefte. I ovo, pa se odjednom, to je najbolji tekst napisan u 80-im u Sarajevu, ako mene pita. Sad, ako to mora izdurat, promjenom diskursa, ok, ako ne može, hajmo svi odrevišimo. Dobro, ali ja nisam čuo da je tamo isto nepouzdani pripovjedač. Da je tamo isto nepouzdani pripovjedač u ove Hefte. Jeste. Najnepouzdaniji mogući i najpouzdaniji mogući. Dobro, sad kad smo spomenuli Štulića, pa mi je još jedan idealni jedan utisak. Sjećam se ove priče o Zagrebu iz ove prethodne zbirke Deveti pokad, ti i Zlatko Aslanović dolazite u Zagreb i želite vidjeti
i Đorđe Štulića. Naime, sjetite se da je gotovo na isti način Mirko Kovač opisao svoj odlazak u Zagreb, samo što je on tražio na istim mjestima Martina Uvjetića. Da li je to ta, recimo, generacijska literarna razlika ili je to zapravo isti kod i ista šema? Dakle, dolazi se u Zagreb i traži se... Mirko je znao, imao sam sreću i palati na ovome, kako kaže, jedina stvar zbog kojeg ću platiti nekoliko pića. Poslije ovoga je činjenica da me porediš s Mirkom. Puno ti hvala, vazda ćeš vrti spremati. Znaš kako, Mirko je znao listu Ujevićevih pjesama koliko ja znam Johnnyjevih. I Mirko koji nije bio pjesnik, Mirko je napisao u životu jednu zbirku poeziju. I on kaže, ja ne znam, Mirko je uvijek govorio, ja to ne znam. I vjerojatno to jest taj pomak. Ja u literaturi opet tražim, to je onako priličan jedan eklekticizam, našim jezikom rečeno, to je priličan cigan koji pabirči od starih brojeva spektra, preko odvijeka, do zaboravljenih tekstova, iz kvoruma, onda, kako da kažem, javijaških priča u 3:15 ujutru, sjećanja o šibicarima, ne znam nija, čanče ili, kako da kažem, sve, ne znam, ljeta u neboderima ispod vestinih prozora. Ja sam, mislim, kako ti kažem, to odakle ja vadim, to definitivno nije nikakav mainstream. Što ti rekao, ako si ti odrastao u sekundarnom kulturnom, kad si govorio o studentima, onda si odrastao u nekakvom sekundarnom kulturnom miljeu u kojem sve stvari nisu, ajde, pročitao se sve, ja ipak vadim iz nekih, slušanja s Dadom, nekih, kalesijskih zvuka, imbecila, Sinana Sakića, mislim, Kirila Mančevskih, prerano umrlih makedonskih pjevača seoskih pjesama, pripovjednih struktura žena iz sjeverne Bosne. Ja stvarno nisam model. Samo nisi model hibridne prozotraprice. Ja to kad sam napisao, malo sam se naljutio da je hibridna proza u trapercama, jer proza u trapercama se kod nas identificira ne Majdak Majetić, nego Kapor. Jer kao vidiš, reko Rizve citira Hannah Arendt, i ona citira Hannah Arendt i Aristotela i onda mi ga složi i napiše svojevrsnoj hibridnoj postsocijalističkoj verziji istočnoevropske proze u trapercama. I onda, znaš, kao imaš prijatelja koji je pritom značajan kritičar na ovom jezičkom području, i onda ti on složi to. Ja naravno ne pripao na pamet da izbacim to na trge. To je možda jedna od mojih prednosti, kako da kažem, ovo je poezija puna mana. Ovo je poezija puna mana, ali sve dobre stvari imaju 1000 mana, a loše samo jednu, jebite ne vredi. Dobro, dakle, oni koji su čitali i pisali poeziju trapericama, oni su voljeli Selingera, tako da je neki literarni ukus koji... Dobro, sam do Čeha. Da, do Čeha. S druge strane, negdje marginalno se u prozu trapericama ubrajaju kad su cvetale tikve, to nije... To je jedan širi pojam, to bi recimo bila knjiga na kojoj se na određen način može dovesti u kontekst sa Donom Pojmom. Hvala. Ali znaš kako? Dragoslav Mihajlović je u tom svijetu gost. To je što su pokazali njegove druge knjige, barem ja to tako nekako tumačim. Da, to znači da je to mana? Ne. Ne znači, ali on je, kad si u jednom svijetu gost, to znači, to je kao kad ja pišem o Sloveniji. Ja nekako tako to doživljam. Ja to sve znam, ali te priče nisu moje. A dobro, knjiga je sad autentična. Nema sumnje nikakve, ali ja mislim da nema sumnje i ta knjiga je u jednom smislu i amblematska. On ima fantastičnu atmosferu. Ali meni su recimo ti likovi u jednom smislu malo manjkavi. Ljubaša, Pio, meni to malo podgrijano.
Meni to ma povjeriti. Što je to? Zato što on nije dio tog svijeta, ču. Ma ne nužno zato, ne moraš biti u... Pa ja nisam bio u ratu, napisao sam knjigu. To u romanu tebi ja da kažem, ako niste bili u ratu... Šta bi se reklo, ni dan kad nije bio u patru. Ali tvoja veća pozicija je da tebi Donat kaže, kad nisi bio u ratu, kad nisi u ratu, mi smo se ljutili na vas. Ali ne mora nužno biti, ali ja mislim da sve što bereš, ti negdje moraš biti dio toga. A dakle, ti ne vjeriš u drugčiju ženost, dakle, da je to ženost stvarno autentična da bi ti vjerovao u nju, da bi bila nešto što ti bi želio pročitati. Vidi, da bi Leonardo ti je dokaz da bi znao nacrtati Decima, moraš biti malovic. Znači, to bi bio neki tvoj estetički. Da li se to, dakle, ti zapravo u svim stvarima koje pišeš, kad pišeš o politici, kolumnistici, poeziju, da je to, recimo, uvijek isto odnače, pišeš stvarima samo koje si proživjeti, koje su autentički. A to pišite onom što poznajete, mislim. Znaš koliko ja znam o kanaderima i javnim nabavkama, to sam je sam pišao sad ja, zato što to plaća Fax Helsinki. Zašto mi svi pišemo neke stvari? Znaš koliko ja znam o tome kako je Suča ispričao Lavu. Znači to je taj nepouzdani pripovjedač. Ja, valjda. Tu je, znaš koliko ja znam. Što rekao Gluša, imaju gumena odijela pretjerana. Ja o tome stvarno znam ništa. Ali posudite govorim najčitanije. A s druge strane imam neki glupi talent da od 3 različita, ako je to uopće talent ili je to nužda, jer je kod nas, što reklo Zec, najbolje, na istoku je minimalizam nužda, a na zapadu eventualno može biti stil. Ili je to nužda iz koje ti misliš da čovjek svira, ti misliš da Zvonko Demirović svira klavijaturu na turneji Južnog vetra, ko što ne znam, Ravi Šankar svira svoje prolaznice zato što on to hoće, nije nego zato što on to u tom trenutku čuje i mora. Nije to pomalo apsurdno da tvoje kolumne čitaju, ja mogu posvjedočiti iz svog iskustva, ljudi koji sigurno nisu pročitali jednu knjigu, niti planiraju to uraditi, a opet čitaju tvoju kolumnu i tamo pronalaze nešto značajno ili što mi je objašnjeno svijet i što mi je bitno. To sam vidio bar 10 sam vidio upoznao koji točno. Da li je onda ta vrsta nepoznanih pripovjedača, gdje tu leži odgovornost, njima je značajno što ti pišeš i uvažavaju tvoje mišljenja, ti, kao što kažeš, ne pišeš baš stvarima uvijek u kolumnama koje poznaješ. A to misliš, pa tu je odgovornost, ja mislim da je to odgovornost, ta vidljivost. Vidljivost, ja nisam neki tip koji bi ti uzeo sad, ukrao ti mobitel i otišao kući. I to taksisti znaju. Nekako ne, ja mislim da je, kako kažem, društvena odgovornost. Ja mrzim društveno odgovorne intelektualce. Ja bi sve pobjegao. A zašto? Misliš da su napravili... Zato što mislim da čine... Što započeli ratom. Zato što mislim da čine šte između ostalo. Imam prijatelja koji je razmjerno dobar književni esejist, ali umire zatim da bude politički analitičar. I njegovi su tekstovi o politici takvi da uzmeš porsiješ, pročitaš prvi odlomak, čitaš drugi odlomak, čitaš treći odlomak i zaspeš svako se. Ali zaspeš tužan od depresije. Nikako, on to čovjek, jadan učenik, ne zna pisat, a svi mu govori, joj, jest to tebi super. A to je već. A čovjek zna pisat književni esej, tu se negdje i konta. I onda tačno vidiš da nije volan za svakog društvena odgovora. Dobro, a vjeruješ li ti kad čitatelji tebi kažu da si nešto napisao dobro? Da? Vjeruješ li ti čitateljima kad ti kažu da si nešto napisao dobro? Ja uvijek vjerujem. Kako kažem, tajna, ako uopće postoji, to posla je u tome da sebe držiš najstrožijim čitateljem, a to kad malo popustiš, gledaš da se okružiš takvim ljudima koji će ti upaliti čovjeku i reći nemoj da se reši, I ako je već tako, pola posla je vrlo. Dobro, ipak mi nisi odgovorio na ova prva pitanja. Da li postoji neka razlika između pisanja, ako pišeš pjesmu, roman, da li si ti još uvijek prvo pjesnik, pa na drugom mjestu prozni biznis, pa na trećem mjestu kolumnist, ili da li postoji neka hijerarhija u tom spisateljskom poslu?
ja sam ono što priča hoće od mene. Ja mislim da svaka ovo se nije moglo drugačije ispričati nego ispoviješću. A ovdje ima priča, mislim, između jednog 15 i 20 ljudi. Ispada da to sve priča, da se to sve desilo jednom čovjeku. A zašto se to mora napraviti? Zašto je baš on mora biti Da ostavim zabilježenim neke priče koje dobro zvuče dok se pričaju za stolom, i da taj rat koji su preživjeli svi ti ljudi ovdje ne ostane potpuno neka apstraktna situacija u kojoj su neko živio pa išao u podrum, neko odrastao, neko slušao, ne znam. A nije to isto neka vrsta društvene odgovornosti taj tvoj postupak? Ma nisam ja to radio zbog društvene odgovornosti. Da pa inače bi priče ostale nezabilježene, možda bi nezapamćene, ispričane. Ne, lažem, ja sam radio zbog društvene odgovornosti, ali to nije bio prvi motiv. Htio sam sebi objasniti jedan dio te priče, jer sam ja, otkud meni tolika, zašto ja nisam čuo nikoga ako mi je bliži, a objektivno ljudi koji su mi pričali ove priče su bliži, Shirley mi je bliži nego taj Donald, ne znam, Zlaja mi je bliži nego, ali mi opet, zašto mi je Nijemac, pa makar i porijeklom morao ispričati priču da se ja zakačem zajedno. Možda zato što je baš Nijemac, mora biti ta ekstremna outsiderska. Zašto mi je jasnija estetika grupe Einstürzende Neubauten od Ine Merlina, jebi ga ne znam. Tako je, jasnije. A dobro, koliko se ti poistovećuješ sa Donaldom? Koliko se ti poistovećuješ, da se ti pala taj Donald? Vidi. A meni bi bilo dobro da svi razgrabe knjigu jer misle da se radi o Trumpu. Uvijek je dobro, zato ga kažem, jer to ne znam kome to nešto pitao, zaletio se Tari brzo će završiti. Dolazi do, ona kaže, Irka Majket kaže, je li ovo nešto o Trumpu? Ja kaže, jes, burac, kaže, dobro. Tako da ja volio da je to. A rekao si u jednom razgovoru da očekuješ da će ova knjiga biti više čitana i bolje shvaćena u Srbiji, u Hrvatskoj nikako, a ovdje onako. Zašto tako očekivati? Zato što, kako kažem, Srbiju čeka suočenje, još uvijek čeka jednom Rade Konstantinović rekao jednu dobru stvar, a to je, kad sam ga pitao Rade, kako je u Srbiji, onda mi sam pogledao, ja mislim da je to jedno 3 rečenice smo mi u životu progovorili. On je rekao onim svojim glasom koji je tad već bio napukao, ali pamtim apsolutno, rekao je, društvo je dubinski fašizirano. Dakle, kad ti kaže neko kome u takvim stvarima moraš vjerovati, i vratit ćemo se na stražarski mentalitet, to neš uzeti, jeste zapravo, onda ti svaki, ja mislim da svaka sredina se mora suočiti sa onim što je napravljeno u njezino ime i svaki kolektivitet. Ja mislim da se oni još nisu dovoljno suočili da su ovi Beogradi na vodi, Ane Brnabić kao premijeri i, kako kažem, Arapi koji plešu sa sabljama, investitori, ja mislim da je to jedno veliko Potemkinovo selo da je što ljulju. Kao što i nas čeka suočenje s činjenicom da je neko zaklonio svjetlo na Marinu dvoru zato što je neki šejk morao poslati neke pare. Znači ti misliš da će ima Donald zapravo, da će tako će ispričati priču? Ja mislim da će on njega htjeti poslušati. Što za početak nije loše, ako ga i ne poslušaju za dan bezbednosti, ako ne se setke, što bi rekao Danilo Bata Stojković, na kojeg sve više uspješno liči. Ja sam svoje pošteno odradio. Dobro, molim vas da imate pitanja za našeg večerašnjeg gosta. Pitanja mogu biti o romanu, može biti o njegovoj publicističko-pjemačkoj karijeri. I ako se ti to ovo o stražarskom mjestu još ti završi. A mogu biti o dijelima Darka Alerića. Nema se, to ćemo u kafani, ne treba forsirati pitanje. Koliko traje? Mi smo taman ispunili našu satnicu. Ja bih molio da pročitam jedan dio. Ovo stražarsko mjesto. Ja bih tako rekao jedan moj prijatelj koji sam recitirao, nitko ne može slušati svoj glas. Da vidimo.
U stvari ovo je taj omaž, to je ovaj omaž, a to je rečenica mog druga Cuce, kaže, reko, majke Cuco, šta tebi najviše fali u Sarajevu od prije rata? Ma kaže, fali mi onih 500 nehljeba s kojima sam se svaki dan pozdravljao, a ni njima, ni iz džepa u džepa ni mene. Ova se priča zove stranicu svom plemenu, glasi ovako. Znaš kako je to s tom Njemačkom? Ma znaš ti sve sucije s koji ja kažem. Nije ba džaba to tamo sve striktano i nategnuto jednom, kad je nakon Sanđe provalio da je srd Njemačka lavila, kad starija zavodno nisam umro od šetnje, ali fakat tako. Evo, znaš ti koga ako se vratio iz Njemačke, dobro ima ove naše raje, što je tamo pobjegla od rata, nije to da si ti nešto htio, nego te tako bacio. Njemačka u svemu prva, jer su taki fred, on kad nešto upravi, to je tako i gosti. I samo kad mi dokažeš da nešto znaš i možeš koji on, onda te zavoli ko Gabo i njegov si do kraja života. Bio sam u tom klubu neki Jerih, ja ga zvao Jerih. Znaš po onom Jakubu Jerihu iz one serije Zimovanje u Jakubsfeldu. Slavko Štimac, siroće, ostane bez roditelja, pa radi ono kod onog Švabe, kako su ih ono zvali, pol večera. On ga primi, znaš onaj glumac što je u Mostu igrao jebeno na sura, faca, strokal pravedan, čuvao slavu, on se budi u 4 sve disciplina i to. I sad onaj Erik, vidim ja njemu ja zanimljiv, skoro ko i ti me nešto zagleda i mršti se, a nema noge lijevi amputirat što mi kažemo. Vozio motor, pa se neđe svratno zaglavio protezu, imao skoro da ne vjeriš. Ali vozi levat motor, ubija stari kao Valentino Rossi. Ali auto mi ne more ništa, hajde to na kartingu i nekako, ali kad u šta veće uđemo, nema šansi i podbije po 3 sekunde da ostavljam. Ja mu fino kažem, Jerik ti skrajao za motore, du bist der König vom Motoren. I stvarno jest, to taj motor to ubija Fred. Ali ja nastavim, aber das Auto ist ich bin Schumacher. On hoće da poludzi vatrama, znaš šta, što je Fredo više vatra, više ga loži. I sad, i on ide ove ispite sa mnom, viđamo se, mi vidim ja, to je njemu bitno. Ufatio se toga, ako on tamo je, samo ti to guraj. Što me ba gledaš mrko, dobro, nemoj sad da ribujemo, nismo glavnici. Ja da to papira pokupim, Ratko je bio stao, ko nije, ali vidi se da je to sve pri kraju i odbija, neću ti ja njemu ukrasti. On tam da nije budala Fredo, pa misli da sam u konkurencija. Nisam ja više za takvičenje i nikom ni konkurencija nisam. Kad bi mi dijete od 10 godina opalilo šamak, sklonio bi se, ostario igru, ostario što se kaže. Tad sam imao najviše vremena da razmišljam o tome ko sam i šta sam. I ko smo mi svi na ovom svijetu i šta smo. Ko smo se, šta smo se, što je podaj, Neša Majke. I to ti nekako ovako hoda. Na svijetu nema pravde osim onoliko koliko sam sebi zaštitiš. Tu nema trk smrt, pogotovo kad je život i smrt. U ratu nema pametovanja, ili se primakne, ili se umakne. Drugo, niko nije kriv za ono kakav je rođen, a svako ima pravo da bude ono što jest i zato odgovara. I to ti počeje. Mi smo s početka žugali na svakoga. Te ne valja ovaj, te ne valja onaj. Ko kad se zatvoren u obruču, pa ne možeš niće svaki kriv. Onda vidiš ko je ko. Ko ja ranjen treba nešto da me podigne, da me ojača. I oni neki švarcovali, donosili krave, šatrošće i granata raznesa, bilo je tu realno krava, što su granati koji to vidjeli. Koji ti vidjeli, ali hajde pušu. Mati hoće supu da mi napravi, da me malo digne, ne možeš pa na nogi i ode tamo, skupila nekih para i pita, može li puta, jer je najjače to meso da skuha, a stoji tamo papa koji govori važan. Nema toga gospođa, nego odakle vas zapade. A što mene zapade meta kad tebe meso majmune kontaš ti, ali to tako govorila. I u svemu tome toga ima. Zato sam se ja vas da najbolje razumio s onim Konstantinom. Ono je legenda, eno ga i sad živ, ja sad kad ga vidim obradujem se kada sam Šabana mrtvog vidio. Gospodin 2-1 po 1. On je prije rata držao neke firme, mislim ima ovako 2 ili 3 burazera, proizvodili za firme i restorane društvene ishrane na veliko, mislim tijesto i ljubke i kornete za sladoled, ma namazan ko Picasso. Znam da mi je stari govorio da on sebi u radionicu nije mogao jednog zaposliti, a da Konstantin ima 30-ak zaposlenih. Kaže, sve odozgo njegovi iz Makedonije samo dođu i radi. Meni se čini, kaže stari, da mu naručiš raketu da ti nabavi za 3 dana. Život ih naučio, kaže on da su oni cincari. E sad šta li je to? To ja ono kad sam imao vremena nisam pogledao, a onda sam kad mi je ranulo sve morao pročitati. Cincari su pleme tamo između Makedonije i Srbije, Vranje, Polovi, kao neki fazon da su malo pismeniji i sposobniji od one Halaše, malo Grčci, Latini, svašta se tu smiješalo. Kako sam ja to skontao, sad ću ti reći, dobro je koliko si ti mogu skontati, fakinski samo takav, ali sam vidio da su oni najbolji iz lektire, a mislili smo da su Srbi cincari. Nađem da je Nušić bio cincar, pa Sterija Popović, pa Stevan Sremac, onaj maniti Daško Načić što je igrao one lovce i budale u filmovima, što smo išli cijeli dan da gledamo monodramu, pa Fred nije vjerovao da je nama toliko šega, sve se smio, stano upala predstavi i je cincar.
To se Albanci ljute kao ona je njihova mlađeš majka Tereza i njoj otac Ica. Iskontam ja život ga naučio, moj stari on manjina koji ti, samo još manjina od manjine, koga će on sladrljeva i sa štofom pa napada. To je bili glavni zanati, nego gledaj kako ćeš preživljavati. Pa podmijeti tamo zakiti, nije, kažu danas korupcija, kad to nije majke, niko nešto se ljudi promijenili drastično zadnjih 200 godina, jer su on nagore. I kad ono nema ničega, jednu konzervu 4 mjeri proba puta, odem do Konstantina i sad mi tu igramo malo igru. On zna ko sam i zna da sam naoružan, ja to mogu prijaviti, a ne moram ni prijaviti, to sve razjebati. Ali Đelčon je već mrežu stvorio, ima jedna 30 kupaca, pa vidiš da to nešto mulja s umproforom, pa donosi one neke konzerve koji nema humanitarnoj, pa ima i neki mirisa još živača, pravi crnoverzijanac. U tom svom mraku i crnulu ti vidiš tu nešto normalno. Ne otvara ni on svakome javli. Zna Bog dao, a Bog ga dao da zna da ćeš ga dirati. Ja pođem izvad pare pa mi zadrži ruku, uzme možda jednu novčanicu i kaže čuvaj mali bele pare za crne dane. Otac ti je bio pravi čovjek. Ja ga gledam i kažem, moj dobri Konstantine, zašto da čuvam, zar ima crnije vrijeme od ovoga? A on kaže, ima mali. Lakše bi da je ti otac tu. Živa plaća. A on ovo nije mogao da podnese. Šteta. Odneo je svet jedan sa sobom. A to je jedino što nosi. Ovo i pokaza rukom na ono skladište i pare u kasi, to ne nosi. To ostaje ovdje. To je žeton za pare. Otpuk. Živa plaća. Mudar Konstantin, zato i opstao. I sad ga vidim, car. Ovaj grad ti za mene bez njega ne postoji. I koliko ti je takvih ili ne baš takvih, ali sličnih, što su pravo gradsko mile otišlo. Mislim, Srbi jebi i dobro su što su tražili, ali meni fali. A fali i Sarajevo ako ćeš pravo. Jel ti hotel Evropu sagradio Srbi? Jeste. Jel sve ono oko Despića kuće i tamo zvao Srpska čaršija? Jeste. Koliko je tamo bilo ljudi koji su odrasli, umrli, živili, desetinama hiljada i nisu svi mogli biti loši. I to je s njima otišlo. Znaš kaš ti to vrati? Za 50, možda za 100 godina. Jedno novka Njemačka pa je 50 godina trebalo. To mene hraniti. A sve je lažno osim onoga što jesi i odakle si potekao. Svi moraš isfolirati, ali sebe ne moraš. Sjećam se da iz početka svi bježali nešto otpuške, te ovo, te ono, te izvlačenje, te radna obaveza, te folovi, šta su sve ljudi izmišljali. Nekad sam pizdio na to, ali sad kontam, pogotovo kad je odmaklo, ko će stalno ići ginut, a vidiš da ni kraja ničega nema, izdvajaju se oni koji se bogatili. Vazda isto. I danas, kad vidimo što se sve pretvorilo, kako smo svi pomalo prešutili jednu po jednu nepravdu, spustili ručnu, nastavite se nada, zažmiri na krađu, prevaru, kako nas uzimaju, kako se palci šepure po Briselima, Vašingtonima, Istanbulima i troše naše pare po Hiltonima i Merlitima, kako smo se ušutili, kako smo niko i ništa skontam da sam pogrešno skrojen. Nisam glup i kad šutim nije što ne znam, nego neću da otežavam. Ne kontam ja ovo jarane nikako. Moraš mi objasniti da su ljudi koji su bili takvi heroji u ratu, mogli ispast takve pizde u miru. Meni nije jasno. Možda zato što sam nekako vazda bio stranac, pa tako je bilježen stranac među svojima. Ali ima i ono da nema sretnih izbjeglica. Na svom, pa kako god, tu te neko i konta, tamo, em što te ne konta, em što te ne zarezuju. Svak se po svom jadu zabavi. Misliš da oni vole ove naše Srbe gore po Srbiji? Joba, on je za njih bošnju i gotovo. Ne voli niko da mu dođeš iz tanjira uzmaš. Pogotovo kad je u tanjiru malo. A u nas je vazda malo, mala, dana ovu još po jednu malu valjalovu. Hvala.